se malu ia distancia. Labele kar itanya matang, inus no ibung ho itanya limang. Tambah itanya limang kar bot barak, nebe bele kontaminadoana ho virus. Ho razão nebe hanesang, evita kar limang, ho de ajuda minimiza virus ne atau espalha. Usa maneira seluk ho de se malu. Evitaan husi merame. Mantém distância pelo menos metro e balu husi meselu. Tambah virus ne bela espalha, principalmente liusi gotícula nebe produz banhirema infectado ida, colia, mea, cafani. No que taluha, faça itnya limang bebek, hobe no sabão.